Киргизы, неблагодарные официанты, повара, 100 раз вам сказала, быстро бейте в ЗАГС. Вот, закройся, оформляйте свой чертов брак. О, Кремль! Вау! Мавзолей! Мамма мия! Москва! Altınım! Sen nerede gittin? Altınım! Sen nerede gittin? Altınım! Şimdi olsun ama Borka! Şimdi olsun ama Горка! Эй, вот это горка! Не горка, гражданин Киргизии. Не горка, гражданин Киргизии. Мы не киргизы, а кыргызы. Нам все равно. Приступаем к регистрации бракосочетания. Ваша фамилия, девушка? У нас все начинается с мужчины. Сволоча мужика как фамилия? Мой муж не сволочь. Жених еще не муж. Национальность и фамилия? Национальность киргиз. Родился в Пскове. Артур Аскар. Ах вы как надоели все приезжие. Еще приезжих нарожать хотите. Ваша фамилия, девушка? Садирова Грюбхана. Ну, вот. Теперь горка. А я иду, шагаю по Москве, передо мной долбят лед таджики. Через Киевский мост, мимо Хам-Суда, где умеют находить улики. И я иду, шагаю по Москве, а мне так хотелось проехать. Но в глазах стоит Садовое кольцо, оно стоит и не может ехать. В Москву приезжают со всех городов, со всех республик народы. И долго тянутся друг за другом годы плохой погоды. В Москву приезжают и остаются жить, и некуда ехать дальше. Москва не верит слезам, потому что здесь и так достаточно фальши. А я иду, шагаю по Москве, периодически здесь слышатся взрывы. Здесь жертвы терактов, главы правительств и очень дорогие квартиры сдаются в аренду задорого. Место в бетонной коробке. Умрет пациент в машине скорой помощи, которая застряла в пробке. Откроется офисы на месте дома, построила 19 век. На стройке работает одно. Lezbiyankanı sürecek. Hemen başlamanın. Bu yeni ne oldu? Çılık mı? Oy.
erkeklerdi canına jolonda koybaysın o. Bizim düşüzge kilbeyle jürbeyi. Hatta bu düştü olsa da, ah bir jırga alat elek kuçuk şonaysam. Erkekler oğoy menen düşkö kilbey kaldı. Zeyneş, tatlı uykuda jatkanda oşundasın da. Baskır Zeynep günü mazza kılıftal desek anı da buzun. Ştarağın tartasın emi tura kızlar. Tompa tura. Uşunday bir şirin uykudan oygutkanı. Koynundağı jigiti tartı olga men bara. Saçsız tart. Sözsüz tarsın. Oy. Men işimde. Dimash Kudaybergenov menen çatı. Çok. Jirgen eken. Pay. Uşunday zvezdаны koldan uçurdun. Ошон үчүн штарабын тарсын. Качан түшкө кирет эми? Гитме. Тарсын. Эмне кылмак элең? Завтрак жаса. Ачайыңыз. Кутап турам мен. Анан коридордун эшигин ачсаң, телевизор көрсөтөм. Ошо эле эжекеси. Ач унуткан болсо көз ачып канча жаса коем. Ателикте болсо ач азыр. Toruguna dem жатайын. Saat 6 oldu. Emne olgun kızlar sağıray. Saat 6 oldu. Mına şaylauga tur. Bir cuma kaldı. Menin jenişime buktыңар mı? Na, karmağına. Bol gazetalarda menin ondogон статьяларым жазылған. На, Zeynep. На бери. Барыңар тарқатқыла. Общага боюнча тарқатқыла. Мақұл му? Тиги коңшу ишканаларга дагы тарқатқыла. Бүгүн жексенби го? Ой, кайдагы жексенби? Бүт район боюнча тарқатқыла. Буктыңарбы? Тур деп жатам. Тур. Ай, тур. Ой, болгула. Ай, турбайсың ба? Ой, эмне болгон туган ишке алып алгам я. Ай, кимиңди кой. Ей, бары. Ой, турбайсыңар мı? Ай, мага акча керек, мага күн керек, мага жария керек. На, бери. Sen onu мага 20 сомдон сатып берген. Sen тиги подружкаларың бар сыякта. Ошак ана моуну дагы экөөң кошо аскыла. Тиги бийик жерге мен көрсөткөн жерге ас. Моуну дагы аскыла. Ой, турбайсыңар мı? Ой, атаң турбайын десе. Болсун дейт. Турчу. Отур бул жакта. Сигер кушкардын барын жасабай экенсиңер. Мен силерди общагынан кууп чыгам. Ансыз деле 2 айдан бери карызыңар топтолуп калды. Уктуңарбы? Болду. Туруңар. Тур деп жатам. Эй! Турбайсыңбы деп жатам. Тур кимиңди кой. Ушу комендант тажатты. Тургула! Жумуртка. Zeynep, Жумуртка. Korazgalım. Kalender. Жумуртка бергилечи. Жумуртка куруп келет. Шевченканы. Sen oğa çekti Şevçenko'ga bir jolkanda armanım bolbasa ele da. Şevçenko. Çok men sana horoz. Kızın sıymağı. Senin yaşlıysanla kaşın kettin. Ama mesela karşı görünüyor. Ey paket. Ece jumurtка arasın mı? Mende
жумурткам калган эмес. Ама кылса карыз кылып турам. Жүрмечи. Шешекага жетпес болдум да. Берчи. Жетпей калды бабай. Жумуртка куурганды да үйрөнөбүз. Андан кадырыңар жан болсун. Андан го кадырыбыз жан болот го бирок. Ай эмне бирок? Турмушка чыксаң, өзү алың өзүң эле. Укканым бар. Эркектер жумуртканы көп жесе айбан болуп кетет дейт. Айбан эмес. Айбандан да өтөт. Өзү да уктатпайт. Сени да. Өзү да уктабайт. Сени да уктатпайт. Ошого чыдап көр. Кыйын болсо. А мен кайда билейин, аны силерден сурап билип албасам. Ошон үчүн карынын кеген капка сал дейт кызыке. Айтмачы. Жанагы качан айтасың? Айнагы. Жанагыны жатсаңыз. Ушундай эркектер бар дейсиң. Аялдарычы. 12-ден карап тур. Даярдап тур, 12-ден 2-ге чейин. 2-ден 4-ге чейин. 4-ден 6-га чейин. 6-дан 8-ге чейин. Ошого чыдап көрөсүң. Такыр түшүнбөйм, да силерге мен такыр түшүнбөйм. Мага калган эмес, кандай бижирем мен муну? Тиге кошуналардан сурап турчу. Эртең келерсизчи. Карыз калды. Төлөйбүз. Эчте сорбойт. Кече кыздар. Кече күнү таразага түссө 312 грамм карыктапмын. Жакында мени тааныбай каласыңар. Тимеле Софилорен болуп калам. Сенин кыйын арыкташың. Ушунун баарын жеп. Сен арыктабайсың. Мага окшоп, ойдеп. Спорт менен башкырсаң, арыктайсың. Мен кой. Мен бүгүн свиданияга барам. Бетимди карап алайынчы. Коргон жерге итсеп болуп. Пери! Туалетке жөнөп барасың да, жыртып. Кече. Алчы. Ушу сен. Өткөн догунда бирөө жыртып кетти. Ушу каганды? Же сен жырттыңбы? Кечеге 312 граммдык тамак ичпеген соң туалетке чыга элек жекеси. Ашказан пустой. Кайдан тезек чыкмак? Жумурткадар! Жумуртка. Азыр Базарбек Мамбетов. Дайым, дар. 65 жаштагы. Тамакка. Пенсионердин 25-тагы аял издеп кетти. Шу да аял керек. Кече тамак даяр болду. Муну жакшына кылып, мага кууруп, пияздан турап, пипирага сеп келбедиңби? Көзүң жиби. Бакыт, имам Дагы эле баягы жумурткабы? Суга пышырдыңбы? Бар кетчи. Орун, Мага жакпады да, мен Москвага кетем. Машинесин Грин-карт. Грин-карт, сен бизди жакында көкөретиртесиң го? Уланбек Исажанов. Жуткан ат келгенсиң. Баса. Biz kuturup ketmeyli. Ayallar kutursa jaman. Erkegin buyakta kalat. Ошондой бердиңби? Кыздар. Балам бар. Камаңга тап болушучу. Аял издейм. Мен де бир сунуштар кандай келсе. Кандай сунуш эже? Окучу ошо мен таабай аткан эле да. Багалары болсо. Гезиттик жигит тандабайлы. Жигит? Кандасак тандайлы. Эмнебиз коромок эле. Уккулайда. Менин жашым 45-те. Жашым 45-те.
Ajırışkanmın. Birinin bolsa jogoru. Бирок үй биле курууга шартым жок. Мурдагы эркемден болсо 2 балам бар. 2 балам бар. 2 балам бар. Ажырашканмын. Ушу эркектер эмнеге төрөтөсүң анда багал. Мен карайсыңарбы? Жашыдамага ылайык экен мени жактырса терелем. Бирок ушу эркектер балам бар, ажырашканмын, шартым жок дегенге ошолорду көрсөтчү. Муну тегиздейм. Ай, ладно, жаркын алып. Жанис кылып туралы. Эмне болот, эмне жок. 2 баласы бар немеге. Жаркынаны да таштап кетиши кылып. Таштап коелу. Таштап шарты жок, үйдөн өлгөн. Байкош. Эмне аны жаркына квартирага жетелеп келмек беле. Кайып келе берсин. Мен деле көрөтүм ошот берем экөөнү. Ай, өзүмчү. Жаркынай бул жакта жатса, жигити бул жакта жатат. Ай, бусу бакта жатат. Тур, биз экөө жатабыз. Ай, экөөсү да. Ай, жатпай кал сен. Ой. Жатып алып. Түнү менен мобу күйөө болумуш менен жаркына эмне кылып жатты экендер. Айды шипион көзлөрүндө жөл. Айтмактыксың сага. Прокатка бир күн келет. Кыздар, азыр күлкүнүн жайы эмес. Уккулай эмсин, боюң 1.30. Муну укпай эле койчу. Илипут тура. Ай, жигитиң болгонго жараша. Шыңгасынан тандаш керек. Боyu 1.30'ду башыбызга уразбы? Тияка бияк ээрчиткенден жакшы. Мунун жирак кой. Айже сага эмне бою керекпи же? Лично мени бою кызыктайт. Макул окуй. Бирөөнүн күйөөсүчү. Өзүнөн 15 сантиметр кыска экен. Анысы арданып 7 метр ары, 7 метр бери жүрөт. Бизге мындай керек Кереги жок. Тура. Керек болсо Наполеондун бою 1,5 болгон. 1,5 болгон. Жакында менин $5 миллион акчам болот. Анамда мен президент болом. Анан бардыгың менин аягым астында болосуң. Көк мээле. Ай, окуй коюнчу. Андан артын укла. Мен жашым 60-та. Эмне ойлогочу? Атаман 60-та чыгуу кой окуп айтсам учуга да катуу керек. Жинди болбогулачы. Жинди болбой мага карагылачы. Эгер кааласаңар, мен иштеген тренер болуп иштеген залга келсеңер, мен силерге бүт дене боюмду көрсөтөм. Бирок жаш болуу экен да. Ой, чумо калпычы десе. Катын алгысы бар. Ошону айт. Андан көрө көрүстөндөн узун турасы 4 метр жер издебейби? Кечирип койларчы. Kızlar, emnere cindi olup otasınlar. Men baktıyormun. Bul jarnamanı men yazgam. Çoğun sulu ayalдар üçün. Selerge emnez. Ne selerdi uğurup da oynayın. Gazete jurnaldardı emne tarkatmadыңар. Lozungan ilmediğin. Kızlar. Koç. Ay, жакшы. 3 жылдан бери Афганистанда бутуман ажырап, төшөктө жатам. Ажар болуучу аял менин жалгыздыгымда азабымды көтөрө билсе, кубанычым дейм. Калган өмүрүмдө ошол аялга ардагым келет. Оған саңа жүрөөрүм мээңден айнып эле. Ай, бирок ушуга да аял керек да. Ай, кыздар, саңар. Менин жашым 30-да. Ва! 30-да. Бирок мага жаш туура келбей экен, ал бергиле. Мен блогер болом, миллион подписчигим болот. Мына. Эң негизгиси жашым 30-да. Меники болот.
Талашмайы жоқ. Менікі болады. Менікі. Талашмайы жоқ. Тоқтау, тоқтау. Талашқа түшіп қалды. Швабра қырмабай. Кимдік болса, ошоны қолады. Мақұлсыңар бі? Бірінші мен таңдадым. Швабраны алып кел. Менікі болады. Швабраны алып кел, дейді. Менікі. Талашмайы жоқ. Тоқтау, швабраны қырма қылады. Зейне қармасын, өзі баштады ғой. Сені қолады, қарма ел. Қарма. Ерішка. Менікі. Мен 3 жастамын, елімнің кандидатымын деймін. Не дейді? Елімнің кандидатымын. Бұл баяғы ғой жаңағы. Қайсысы баяғы? Оға мен жолыққан. Сөзінің білелі. Кандидаттығынан да шегім бар, афилес екен, Ұшындай афилес еркектерді, Ұшындай афилес еркектерді. Сен тұғытма. Ұрды тәңізден келеді, Ұшындай афилестер, ұшындай. Жақпайды да қалды. Қалпелі кандидатым, афилестер. Мына, қарашы. Мына, қарашы. О, да, ұшыл. Жоқ, ұшыл емес, ұшыға оқшаш. Ұшыға оқшаш афилес. Мұнда еркектерді бүчіп салыш керек. Бүчіп салыш керек. Ай, мұнда еркектің барынан жоқ. Бүчіп салыш керек. Бүчіп салыш керек. Бүчіп салыш керек. Bacım sağlış gerek. Dile kızım. Çok bu çocuklar anlaştırıcı. Öyle kalsa. Anne aldığınız otudan aşık. Aldığınız otudan. Kızının bilmeysin de enesinden oğlundan getirip kızsın da. Sallaşka. Evliyeni bilmeye gelir. Erkekler de gel bileceğim. Kızının bilmeysin de kızının bilmeysin. Kızlar. Deliğim kozgalı var atan. Ana. Şiluradan deliğim kozgalı çıkarsın. Bu ne geldi? Bardık deliğimin eseri şekerek. Oşanda yaşo enni, turmuş enni, süyü enni, bak dekenni bilesin. Buldun bu Zeyner. Erkek cidden. Şimdi kapılar dese, benim yolumu şeytanlar, oy oğlumdan ilgili, buna uçurum var. Şimdi satırsan, korktun ardı, oğlumdan. Yay! Mongol bulan değil. Erkek cidden ağlat, böcek savaş gerek. Erkek cidden gerek, bıçık salış gerek. Kızlar bilim kırmızı aç mı? Yok, Ay, alamaz. Karlı kaç, okşu. Saat 12 oldu abi, Trula çay içeriz. Kızlar abi. Getigandan görüşürüz. Bundaylar az köp et. Getigandan gör. Жұмыс тауып алшы. Ne diyor? Беттен кейін жұмыс тауып атабыз екен. Ашып сала деген маған чөп. Getigandan. Kızlara girmeyelim. Çür.
Uşun çayırdançı. Bir koçkalık görüyordun ne? Koçkalıktan. Bu elin koçkalık. Bak gel. Bak canım benim için. Hey. Koçkalıksın ya. Koçkalık. Hey, bunda koçkalık. Allah. Koçkalık. Hey, bunda koçkalık. Hey. Oy millet. Buna koçkalık. Hey, var ki bu koçkalık. Hey, bu. Hey, koçkalık. Demek Kapı. Ben kalktım. Hey, al lan dibini ne? Hey, koçkalıkına bak hey. Hey, koçkalıkına bastın. Al lan dibini hey. Hey, kalktım. Hey, hey, koçkalık. Hey, hey, kalktım. Al lan hey. Hey, kalktım. Bileyim. Hey, kalktım. Vay lan ne oldu? Padre. Böyle indirek. Böyle indirek. Havalan bile. Böyle. Tonacı. Vay ki. Hay bol boy bu kızların yatakhanasında bol boy. Bak gel. Gel. Bol boy. Bol boy. Kızlara git çocuğa gel. Ben bir yıl bol. Ben sana aytadım bol boy. Bol boy. Bol boy. Oturma gel. Oturma gel. Gel çocuğa gel. Tez kaç. Böyle kalma gel. Gel. Koç. Hey kız. Karlığa temizsin mi? Bak gel. Bak gel. Başımızda bak gel. Bağım için canım benim. Bak gel. Başımızda. Sıranım. Bak gel için. Bağım için canım benim için. Girmene kare. Giyimlerini alır kare canım. Giyim derine geldin mi? He? Bak gel. Sonra canım benim. Hey senin mi? Bol boy. Bak gel. Uzak benim için bak gel. Handa. Benim bir yakışık var. Mahmut bak. Daimelanı kamerdan doğru düşündü. Cesiyor, cecik vuruyor. Haberkim karnı kaç bir süredim. Anın üstünden kulübü. Kanti öyle yarım yılda ikinci balasını görüyorsun. Karnı kaçtı. Anın atası balasını Kuday özü korusun. Kuday özü saklasın. Alemi. O şolon boğurdu. Balasını. Yaratkan onu boğurdu. Kuday öz cezasını versin. Cer tutsun. Cer tutsun. Bugün ben 35 yaşına çıktım. 35 yaşına. Hala bir yoluna bakmaydı. Bu vardığımda vardı, sonra neyi gelir? Ben ne iş olur? Ben ne iş yazarım? Artık ben yerine kaptırasın diye. Kıyasın bir sürü ucu kiralaymış. Artık bu canım. Kaçan ayın haberlerinde gömdüm mesleği almayı. Kokolar açılmayı bak. İçeride yakışıklı değil. Baktı açılmayı görüyor. Böyle durmuş kaçık ele geldi. Sözlerine düşüşüm bana mı? Duaya öyleyim. Yüreğimde. Onlar. Beni evlerim bana. Geçen olarak babamdan kesin. Tamam. Duaya yok. Beni geçen haketin dışı olur mu? Öldüm basit bay değil. Hadi basit olan değil. Ocağa. Ben önce
Senin yamıcı. Üstünde cayla kapıda. Özümlü basın bayım değil. Hayır basın babam. Hayran hatta yok. Bir yıllar hatta yok. Düşünün cenabı kızı yapmıştım da Emrikay. Belki benim kolları görüş. Cumhurlu gözleri çıkmadı. Akırkı günleri düşüme köp güç oldu. Oyundan takır ketmeye koydum. Yüreğimden tutturmadan uçtu. Bak şu aslında. Boyman aldım salgan mağuşun çalı azap çekip. Annem beni canıklı korugu. Anısı bana ne o? Dünya kurgu. Boyman aldırığa. Niye hareketlerle kullandın değilsin? Darıdaştım. Isıl suya da düştüm. Abort kabarğandan korktum. Belki birisini alırsan ömür boyu bala körpe yöntemi diye çorçuladım. Emir. Bakın şu beni. Cemil'le karnılaştaymıştım ve balamı götürüp alıp korkiradan videoyla koşup жүрmek bilen bana bakıp çoğuydu da o emez. Geçirmeyin Naris'e. Senin canını görmeye kalışına. Bana neyin güzelimi? Ne güzelimi? Kızlar. Keçemin tarazağa düşsem 312 gram arıktap var. Gün alısı şu yaktan arıktap dursam. Ay, yakında talçılıkta yiyilgen kız olup çıka gelen. Oşanda artıman jigitlerdi saya düşürmek ben. Ay, oşanda ben jigitlerdi çekesine çıkırtıkta anlamakmın. Ay, kızlar, ay, arıktaşım gerek. Ay, babalar boşum. Karadalak kavan elekte arıktaşım gerek. Gün derece takalan ayladım çıkam de. Ay, şirin uykudan duralmayın. Ay, bugün sözsüz aylanam. Aylanmasam olaydı. Arıktaşım gerek ben. Ay, bugün yatakhananın içine aylanıp çıkmasam mı? Arıktaşım gerek. Ay, semizligim bolmasa öngüm Kudağa şükür. Arıktaşım gerek. Arıktaşım gerek. Ay sen kaçıp girdin ay. Bu kadar cuan ver ay. Kol cuan ver bu kadar. Mangal katar mısın? Çok olan var. Çıkıp geldiniz. Mahtan kilo aldınız bulacaklar. Hey. Rahmat ey kızları. Hey, sen öyle bilin. Sen de kızlardın. Dalayın acı tokuzduk koya. Hey, ben de gençim. Ben de gene. Hey, Bilola bir yerde Kırgızstan de. Kırgızstan. Hey, ben leytenant. Anan kapitan. Anan mayor. Anan polkovnik. Anan general bolam. Düşünüyor musun? En kızıgıcı. Yakında deputat bolam. Deputat bolam dedi. Deputat hayra deputat bolam. Hey!
Tebe! Hey, sen ayla bilin. Ben degen Mirovoy paremen. Çıkpay turgan bolsаңыз, men çakırabыз. Çakırabız. Hey, bulamıqa toğun Matiroshka. Sen ayla bilin. Hey, men degen Keşamın. Boğazın, timile kamkozun musulunun yeşiginde. Çuma! Hey, Matiroshka. Отставить bilin. Ben sana çuva emezdim, düşündün mü? Ben degen Keşamın. Hey, şular koşkorlusun var mı? Koşkorluk. Koşkorluk olsun var. Tuvaletine kayakta. Tuvaletten ne kılarsız? Отставить bilin hey. Ben ne vurmağınım? Davarsın tolk etti bilin de. Hey, koşkorluk olsun var. Kağız ver boğulaçı. Kağız yok. Hey, Matiroshka. Sen öyle bilin. Baba, gökdele kağızın gerek emez. Seninkinin 10% yeter. Kağız defitsit. Hey, kağız defisit bolsa, hazır kızardan kız. Çuma. Gel bilin. Çık gel. Ben sana çuva emezdim, çününge bilin. Hey, ukta çuva olsam, tövbenleri birrim, ukta jatanan. Çımanda ot bolsun bilin. Kağız vermeye çindi geldirme, çık gel. Hey. Kağız. Olaçı. Hey. Hey, çoğun git. Moğunaldan kayra alıp gel. Bizde tuvalet yok, sırtta. Sırtka çıktan görset koyun koridorda. Toşlar filmde. Ben kara. Hey, Moğunlar kızların alda söngönüm Ceroy. Bilin. Şuna başka söz bilesin mi? Bileyim mi? Aynadan öğrendim de. Kaynak göre bakın bile. Asker git etkenin karabaysın mı? Sıvalıştın. Ablamın katayımın değil. Tarsımın gel başkaya. Ay, başkanı. Alkaş. Erkeklerden vardı. Şizik. Alkaş. Sıvalış. Alkaş. Ay kızlar бұл оңаймен тоқтау екен. Alkaş. Мен кеше рестораннан вино мен арақ алып келгем. Не пса қайтайын, қыздар? Алып кел. Кеш ойға тойынса барын сұрай оқтап қалған. Маштаған, не қыласың теңген? Alkaş. Açı basar kılavlı. Нура берші бірінші. Нура кел. Не керек ей? Ақыры берші. Ой. Болды. Өзің бас. Зейнеш, ал үйрейсің. Мен де жем, Еме, жарқын. Açıyoruz. Karmasın bunları. Ay. Oy. Dıştandın mı? Hey, Joğay men anti aytқан месін де, қой мен айтқан месін, Joğay men айтқан месін, қой. Ey kızlar. Karşı kırlar dele balasına koyalğandı үйрөт өткен. Силер деле мага үйрөтпөйсүңөр. Эмнени? Жанагыны чы. Кайсыны? Erteden beriyle canağını. Şilekeyi çurup kattır. Oy. Hadi çekim biri olsam giyin maka oңой эмес. Жанагы. Ай. Тибечи. Мына. Ай. Мына. Грамматикада сексуальный этика деген сабақ дейді беріле кіреді екен. Ана. Мына. Ай. Erkeklerin kiyimi. Aynen. Ошондой жанагындай эркектердин торун ачуу. Өмүр бою сактап келген кыздык намысыңарды алып. Ай, мақұл, бері келсең аз, Перишка келсе үйрет қойды. Перишка! Пери үйрөтчү. Периде
Сайдырбай, жанағыны үйретіп қойшы. Көрсетсең перішка. Өзің деле үйретіп қойсаң болбайды бекен? Жоға болбайды, ал үстіме жатшы болса, жеген тамағын бары сыртқа шығып кетті. Перішка, қыз екені мазесін. Еркектерден бұлда өзің алып қойшы. Жатақханадағы қызмын дегендердің бірі ушу Зейнеш. Мен қызмын, а сен қыз емессің. Ай. Нерсе ұқты деймін, тікенектей жармашасыңар да тұрасыңар. Үйретсем үйретейін. Жат. Пері үйретші. Пері. Hiç turasın. Ey, emne жатып тұрдыңдан бірі сені әріту керек. Әрігенден кейін өнсің әлі сынала түшесің. Алтының қауқары. Алтының қауқарым, сені өмір бойы іздеп жүріп, мұна бүгін таптым. Сені алам дедім ғой, алам. Пері, дөнемі сұп шықты, Пері. Шыда ояға. Пері жата өреме. Пері жата өреме. Пері жата өреме. Пері жата Қызық деп ушунай. Мына кесаға қызық. Hem ne deytili? Hem ne? Gomo spesialist bile? Türmede жатқан erkeklerdi. Ayalдар ушундай кылып деп уккан. Силер көрсө, кыздардын жатаканасында да ушундай болот турбайбы, э? Ай, біз тамашала өлі. Тамашалап? Тамаша менен го. Мен могу кичинекей кызды боздуп койдум го деп. Менде жан жок. Тамаша эмиш. Тамашаң деле жөндөп, чындап эле көрө бересиз да, биз тамашалап эле. Эмне чындап эле? Силер таптык радиодон аштыңар. Силерде деген бой беспорядок постоянно. Антисанитария деген жок. Директорго докладной жазамын. Мына, моңарды кошуп жазамын. Бизди кеширип коюңузчу. Biz erikkenimizden ele. Emne? Erikken'den mi? Sizden kararlaştırdan şunu bozduk koydurur mu? Al kimden doğdu? Hiç kim bilmeydi. Keçe olsa sadakam olup gelgen eken. Balasını kötörüyüm alıp. Ana kirgiziniz deydi. Anı kvartiri çalıp verse deyip aylavıydım. Bugün bolsa karnı aç. Anam bolsa moğul sekelek kız. Hey, bağır. Bu sizlerdeki kızlardan bağır. Bağır, mına sen, takı buraya, bağır. Hey, 550 aldı kız törüp olsa, kayda alıp paramız. Bu jatakana olacak. Hem, atasız baldarın jatakanası bu. Hem ne deyimiz? Ya! Oy siler öküm. Akkaran tanıyla kaldılar o ya. Biraz erkek üç köyüne böyle siler altından keyin zırtkan bolsalar. Siler kılganılar bolsam o. Siler deyim de kısa. Hey, kılganılar bolsam o. Emde kılsam sizlerdi. Bölümün orta tutunuştan av. Ova! Tutunuştan et. Aç eşikte. Terezeler de açıkla. Sizlerdi. Bir demke tuttan av ya. Ha.
Tibeng! Az dur. Uyatınız var mı? Az dur çatam. Tibeng değil. Mınake. Koyup koyup sen. Karızыңар. Men аны аламын. Асылер сөзіңір берейін деген ойыңар жоқ. Uyalmaz be diyordun olanға. Бұл жерде тұрмаймын я. Мен ала тұрған нәрсе. Мынаке. Бұл маған керек. Я, флюрочка. Жыттанауы. Ондай жыттанауы, я флюрочка. Перишка. Ондай жыттанауы, я. Я. Жарқына. Емне, пычқыл жыттанып жатауы дей. Ова, түге екінші этажда балдардың сарасы там отыр. Емне? Эй, жігіттер! Сүйбеңдер! Чыспағыла деп жатам бұл жаққа! Чыспағыла! Бұл емне я? Бұл емне деп жатам? Erkek. Anan özü unitazdan sağır ağızdan buldu ya akpay atar. Сендер өзің ордағы еркек кептені баратасыңар. Еркекке оқшап қалса керекті сарыңардағы. Еркісілердің елді көзі ұлды яғат, абыларды көзі моменті бұйып қалады. Сілер барғар қоғамдық тәртіпті сақтап айтатасыңар. Светіңер болса вообще өтпейді. Музыканы болса таң атқанша заңқылдатып. Болды! Жоруңарға шыдам. Қылып жоруңарға шыдап бүттім. Сілерге дақылаудан жатам. Бұл жерде сілер қаласыңар, жемен қаламын. Мына! Еркектер еш уақытта бұл жерден үзілмейді. Кечеге таластық. Жорданға қошқорлық мастықтан ұшыл жерден тұппа тұра шығып кетті. Турабы? Моу болса моу. Кече 12-де келіп тұр. Жоқ. Бірде. Турабы? Моу. O ne geldi? O ne geldi? Birde. Birde. Çık. Сілерден шешіңер толды. Жесілер, жемен қаламын. Депутатқа кетпейсіз бе? Сілер, тим қойса, жақында төзге шықсасыңар ғой. Сізден сұраны шығып кетіңіз. Сізден сұраны шығып кетіңіз. Аны көре жатармыз. Bunu 5 метр бөлек. Bizi geçirip koymuşsun. 12 жылдан бері айтарым ұшыл беле. Söz sizге түсінікті өтшіп кетіңіз. Аялдардың еркегі. Сен әлі жетішмей жаттың әлі. Еркек аялдардың еркексіңер. Аялдардың еркексіңер. Оқтың мұ? Кет! Ават қыз болғанlar деп әгілі бұл жерден шығып кетмексіңер. Çık git! Сілерде. Жер алмады. Çık git! Жарқынай! Жарқынай! Tigi kalemden tuğra etti. Diğer almadım. Ceciğer almadım. Mendile geçirip köyüme çıksam. Tadına kay kız. Tadına kay oldurup köyümün birinci oldursam dedim. Cemeğin baktığını cerasam. Kuşuk 4 dağın içine yarar kurgamda. Ben emniyem çağırdı sıcak. Kızlar bilesi geldi. Ne köyüz var ayalların bağın cep vurup. Alan benim baktımdı. Rızkımdı tatlı olgan taşım. Benim diyeceğim özümde bilmeyin. Bu vakitte gelemiyoruz. Al kim için cer algan? Ben için mi? Sen için mi? Ceddige mastigit için mi? Cepreni al ve kaldım deyip algan kamenden için mi? Kim için? Kim için cer algan? Durmuş. Durmuşun derecesi bana. Türlü üstüne yekmeyi koymuyor.
Adamların zamanı bu ötleyin geçen çömesini dürtüz. Görse beni takır zamanı. Hoştu terelese ki ana kustu olur seni. Ah cana kara. Can şuur menen zamandı. Azat menen bakıp. Ömür menen ömür. Kızlar. Geçip kovaç. Geçip kovaç. Ben sizlerin manayın at götüreyim degen emesin. İşte gitsem geçip. Yalnız başına az avuşunu dokunup çekilip olmaz. Aşağı gitsem geçip. Yine gün şuradan. Geçip gittim. Bu gayet ne sebep? Muğtört dual bu. Bu dual kim durursak. Adam bu. Huday bu. Kim durursak kim? Kim durursak kim? Şuna canım. Kız vermiştim ben buraya giripti. Peki bilinmez kaldırır. Cuman o kızların çıkmayı. Ne geldi? Şuna kop kirçi oldu. Ne boylasam? Ceyhun oynadı kılgan ekem kızlar. Töre alsam bunun bari çok balık bilir. Baykuş kardeşimde kılgan ekem. Kaçı cılağı aldırıp sal desem de sözümdü koydular. Kıynalmaydı. Yer çüyek. Günönden alız. Kızlar uğatası var mı? Ay, ımır kaydı bir uğalatı. Bir uğalatası var. Hukum geldi. Hukum geldi. Bu catakanada kız degen saman, topu. Ekiden alsam da çet oyulmaydı. Argül bölmödü 5'te, 6'da. Ay çoma dağı geldi mi? Ay! Hey! Eski yatakana değil. Hey desin. Hey! Hey! Anda sadağım silin. 5-6'dan bolup jataver gile. 5 yağa çeyin. Hey! Çıkıp getin. Hey! Ana senden sırayı gelsin. Çalı çekin. Tamaşalap koyun deyim sana. Hey! Çıkıp getiniz. Tamaşalap koyun deyim. Tamaşalap koyun deyim. Kara geldi be. Doğru çıkıp getiniz. Tamaşalap koyun deyim. Hey! Sen kara geldin be. Hey! Atay koyun. Kızı kim koydu? Anne kırgızı sarı kim koydu? Ya, hepsini muhabbetler. Atılmaz var mı ya? Hey, kızını görürsün. İyi. Sen de cigitlerden tağalay çırözde. Defisit bol ketmedi be. Hey, şey bilin. Hey, sen ağacara vaysın. Hey, senden tuğan bala, murdun tankta ölüp ketkendeyi barmayıp, kulağı daldayıp, kırgızdın sanın böyle tallayıp, ömün buzat. Özünü bilmeyin arkadaşlar. Hey! Çıkın aysan. Kanda var geçin. Tamam, satıkıl falan. Hey! Hoş ol. Gel be gene. Bunlar kızların salayıncıktık koyuya. Bu üzerine hikmet ekmek geliyor. Bıçım sağmış ne? Hey! Gel kara! Hey, kimine tuvat verin? Gel! Allah aç! Evinde kal. Özür kandaysın. Bizi koy! Bizi koy! Özür kandaysın. Özür kandaysın. Gece günü bir ara kvartire tapkın. Hiç kimse yok orası kempli var ekan. Oşon karalaşkanca жашай турмай болду. Гер коогун жууп берем, тамагасым жасап берем. Айына 500 сом менен төлөсөңөр жетишет деди. Айына 5 или 100 сом төлөсөңөр жетишет деди.
Hey, bir minutum oldu. Kıyamam turgay. Yok kızlar yok. Kıyamam ne? Bak işte evlenecek kızlar. Kıyamam ne? Oңой okut бар тұрады. Жоқ, оңой okut жоқ. Білесің бе, Зейнеп, бұл өз баламды тақыр ұшы балдар үйіне таштай алған жоқмын. Жоқ, қолымнан келмейді екен. Төре елегімді айтшымын. Мына төрені таштап салам деп. Жоқ, көрсе бабықлы адамның қолынан андай іш келмейді екен. Өзім төрегім балам қайтып таштайым. Ұшының барын көріп тұрып, беріп тұрып, қайтып жүрегімді сыздағанын. Емчегімді сыздағанын қайтып сорудым, қыздар. Мұның бары кесір ғой, қыздар. Emneden uyalım. Uyatımdan. Kılgılıktı kılıp koyup uyatımdan bu yıl. Bala da emne günü. Balan da emne günü. Ay günü okuğandan günü. Andan kaçıp kutu almaydı ki. Alımga varmadın mı? Anı sot koyarım değilsin mi? Ağa çok kaysın mı? Alımga, on boğur alım. Sen ben o şu ziletletle alım. Sot koymen demiyorsun. Özü kaldı. Hayır, sot koymen de korkutu göreyim de dedim. Ansem alayım. Balanın kanını analiz gerek. İkinci grupa çıksan gerek. Babası kapı olmadı ki. Bilip koy. Balanın kanı ikinci grupa çıkan günde de ben sana öğlen almayayım. Sen öğünüyorsun жақсы bileyim. Sen öğünem ne kılar? Kıların kılıp koy. Ben kuşağımda şaşılganda kız çıkan emesin. Anamlar. Tağıldıç. Balanın kanı da başka durmayın. Tağıldıç ağa bardım alayım ne deydi? Tağıldı ben seni istiyorum. Baka öğlenesin mi? Ekozi balağız bak tağıldı. Sen çözemezsin. Çok çözemezsin. Sen çözemezsin. Sen çözemezsin. Durmuşta gelin hoşunda unuttum kızlar. Özgür döcüm. Kiyimlerini al gideyim de öyle gelgin. Özgür de qanday can? Qanday жаңылық болмақ еле. Ептеп күн өткөріп жатабыз. Тирүүнүн өлүгүндөй болуп. Тиги комендант күнүгө келип директорго докладной жазам. Мейибизди жеди. Анын кыялын көрдүң го? Ай кушкарлыгачы. Мojana koçkolukmun деген байке. Ай бір чумо. Екі сөзінің бірі білін. Білінден başkanı білбейді екен. Karnına çapаңдан қат. Саламатсың ба? Саламатсың ба қызым Қарлығаш? Көптің қатарында аман есен жүресің. Денсаулығың жақсы. Emne жаңылықтар бар. Biz болса Құдайға шүгір. Ептеп бала чақа менен тірлік өткөрүп жүрөбүз. Сенден кабатыр болгонубуз болгон. Кече түшүмө келипсиң кызым. Кызыл көйнөк кийип алыпсың. Эсиңдеби? Атаң сага базардан алып келбеди беле? Мектепте окуп жүргөнүңдөчү? 10-да. Ошол кызыл көйнөк экен. Кызым неге мектепте окуп жүргөн көйнөгүн кийип алган деп таң калдым. Андан башка деле көйнөктөрү бар эле го деп. Мурда күнү үйдү жыйыштырып эски ускунун баарын үй албай өрттөп салайын дедим эле. Ошондо сенин эски көйнөгүңдү кыйылып атып отко таштадым эле. Көрбөйсүң. Түшүмө ошо көйнөктү кийип алып келипсиң бото. Эмне, кызым сени мээнет басты. Атаң экөөбүздүн эки эле оюбуздун бири сен. Кандай жүрөт, кыйналбады бекен, кийипими бүтүнбү, курсагы токпу деп санаага түшөбүз. Мээнетиңди алайын кызым. Жанагы түштү да жакшылыкка жорудум. Эптеп тынып алсаң, алыста жүрсөң да тынып алсаң, жан устунчубайт берем. Эми кызым, ыласы келсе көнүңө төп келген жигит таап алсаң, түтүн булат алсаң, экөөбүздүн тилегибиз ушул.
1 жылға жақындап қалды. Сенден хат-хабар жоқ. Болбоду дегенде 2 ооз сөз. Ал жай сурап, акыбалыңды билдирип койсоң болот. Биякта кыйналган эле биз. Эмне болду деп эле санабыз тынчбайт. Баланын кадырын балалуу болгондо билесиң кызым. Өз жаныңдан шигина. Барлыгы шайман кылган эле. Сенин милдетиңден кутуласак деген ой. Өзүңдө эле Кудай ашыгы. Эс акылың бар да. Эми кантели, бу да бешене кызым. Тагдыр деген ошо. Сени да Кудайга айтканың бардыр. Сага да бирөө тургандыр. Жакшылыктын эртекечи жок. Көп ойлонуп кыжалат боло бербе. Саламаттыгыңды тилеп, биз эми каарадамыз. Азыркы жаштардын турмушу да татаалдашып баратат. Жанагы сүйүү деген балеңер кыйын бей. Аны биз кайдан билели, билбей сүйлөрүбүз да. Кызым, эң абалы саламатчылыгыңды тиле. Эми кызым, сага иччи кет бар. Сенден жашырганда эмне? Атамды кытка жазба деди. Атамдын сөзүн эки кылып кыргызган жан элем. Мындан башка мал жок, кызым. Муну туура түшүн. Жашырганда кимден жашырабыз? Сенденби? Өз балабызданбы? Атамдын өпкөсүнө карасып дейт. Ооруканада жатканда мына 6 ай болду. Койду вакытын өлтүрөгө берген. 1 жыл жабага түшсө, 2 жыл пенсияга чыкмак. Аны билесиң. Акыбалыңыз тойло кыйын, кызым. Адамдыктардан кошконым жок байталай тур. Доктурлардын айтымына караганда бир тойло кыйындай көрүнөт. Байкушум, өлүм малдан башка эч нерсени көрбөдү эле. Мал деп жүрүп, эми минтип, ден соолугунан ажырап отурат. Атаңдын да айткан элеси. Кызымдын бир азыргын алып кетсем, фарзымдан кутулуп кетсем деген. Kızımdın balasını görüp kalsam, armanım çok öyle de. Hem kızım, arman içinde, akvalı olsa bu. Kızım, Cemal aytpay жақшы жоқ. Вадис болса, жұмышына 5-6 gün көсір ана үйге келіп кетсін, атаңа қайрат болып білем. Дартында жеңілдетет білем. Bir жетіде сенен қыжалат болып, дартын жеңілдет албай талы. Білбей. Kızım senden сұраныч. Етіп bir айласын тауып келіп кетпесін болды. Сені чыдамсыздық менен күтөмүз. Ретінден өп. Апам саламат. Kızlar, men bugün ata var. Men bugün aileme gittim kızlar. Gittim. Koyandır. Kaçan. Kaçan. Koyandır oylanalı. Balanın atası gibi desiniz. Atası da. Apası da özünü değil. Oylan gittim. Kızlar, ayçı, karlı aç. Altınım. Ayçı. Karlı aç. Videoları Şeytanın işi de toyloç. Benim balam var. Atam al balanı gütçeden. Zeynep resim. Atam onu görsün. Al adam ne öğretsin de Zeynep. Ben varım. Ata güt. Oyloç. Oyloç yaşlı. Kızlar. Kızlar. Şundan açsam turmuş kaymarlaşıp çek. Benim gönlüm anda kayıp bulur. Ama ki beni de hoşunday tağdır gütüp çatam ya. Bu taşıda özü suyu degen var mı? Ben de turmuşta bir önü süygüm gele. Kim geçenip kim geçinmesin de bilmey turam. Bu taşıda süyüge. Taşıda adamlarga işenmey kaldım. Oşol işenimdin özü de süyüden jaralış kerekti. Eğer de işenim жоқ bolsa bul tiriülüktün jaşoonun barkı kayсы. Айтқачы kim күнөөлүү? Жол болсо могу дубалдар. Бизди күндөн күнгө кысып думуктуруп бир бучка камап салган дубалдар күнөөлүүбү? Kim geçinez? Kim geçinez? Ayaldardın. Kızlar bu takdırımla hoşunday olur. Kızlar. Benim yüreğim bir baleni sestirdim. Ben bugünden kalbaya akana geçeyim. Baybaşarım. Kızım, senin balanın beşenesinde bir yol ciddi argın var belediği için. Bana ne? Ata, sen bilirsin. Senin ne vereyim mi? Ata, açım esmeli. Oğlum, sen ne vereyim mi? Ata, gül bizi. Biz sana ne vereyim mi? Ata, gül bizi. Ata bak ne başlı. Kızlar koş. Koş cebe kalma. Koş dört dur. Koş. Koş seni çağırma. Çocuklardan daldan bıçaktan yanıldı. Ay ne sen kaçmadın böyle kırgız böyle de. Ay cinci katından. Cinci katından desek. Bizde ушунча кыйнаганыңыз жетишет. Сизге антидепутаттык митинг жарыялайбыз. Бүт жатаканадагы кыздар балдардын
Komendanт депутат кетсін деп. Қайқырып шығамыз. Ayaldардың düşmanı. Ayaldардың düşmanı bizge жашоо бербейт. Депутаттық емес. Коменданттықтан да қуып жібергіле. Текшеру жүргізсек, статьялар табылады. Түрмеге қаматып салыш керек. Sizge adır 2 minuta veriyoruz. Adır ketmesin mi? Milisiya çakırıyoruz. Milisiya çakırıyoruz. Ketmesin. Ketsin! 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 Komendant ketsin! Komendant ketsin! Komendant ketsin! Komendant ketsin! Ketsin! Mına telefonumu tartıp aldım. Silerdi sotqa veremin. Sotqa veremin. Sotqa veremin. Harı biringer. Mına 5.000 dolar mağa telesi var. 5.000'den. 5.000 var mı? Uşuncalıktan beri bizim balamı koysun kıynap gelesiz. Uşuncalık kıynaldım. Kıynalganımdan ayrı. Balam beni özüme koşup geresin koyup öldürüp gelir. Balkim sizi balamız. Bol bilgi öğretmenden sen girip öldürüp gelir. Benim dostlarım sizi sotlayın. Sotlayın. Oşunda siz de sot oldunuzda. Ekstayken mi? Hey! Kınalık babam! Kınalık babam! Şimdi olmak katında. Hey! Benimle balanı kıyıdım şimdi olup durun mu? Bu olmayan kim? Şimdi olmak katında. Sinirlerine sürüyor şu an. Besmelezma! Besmelezma! Sana da bir götüreyim. Aracıyı kovum çıkarın. Uktun mu? Bir altından azgan katında. Her seneye yetkin mi? Ey kızlar ey! Bana bir oy geldi. Ay çocuk oy geldi. Biz koçkorluk bize aytağız. Barın. Hayır. Çık Ceyhan biz koçkorluk bizde. Koçkorluk. Çıkay. Çık. Koçkorluk bizde. Çıkay. Biz koçkorluk. Şöyle şöyle çıkay. Çık. Çık. Hadi. Bas. Koçkorluk bize. Bunda otursan ey. Ay canım. Ben sana ming son vereyim ey. Bizim koçkorluk bizde. Ana. Mon. Kıyım olasın. Böyle kıyım yok böyle. Akça bir yok bayım. Anam. Mon. Balasının atası oldu. Kimin veresini? Oldu ya kimin vereyim. Anan ayrı var atasına. Şu balanın atasımın diye ayrı. Ne koşmuş kimin veresini? Vay ben yaşayalım makul bolsana. Koşkorluk olgunlar gibi. Bu koçkorluk da bu ne? Makul ey. Kimin vereyini. Anan. Moğsun güyümün de aytasın. Ayrıla karalım. Ayrıla. Birge getir. Karlıgaş. Ayrına varalım. Koçkorluk ey koçkorluk. Koçkorluk olsun. Bağrına bastı koçkorluk. Koçkorluk. Koçkorluk da karışıklar gibi de. Koçkorluk. Hey kızlar. Bağırlar kiyigile. Ay gel. Kiyigile.
oturasınlar. Albaysınlar mı? Taksini çakırgıla. Yetkile bu derdim. Vay ki. Hoş olmuş. Bu balavı. Vallahi. Ay kimnin balası? Vay bilin. Kimnin balası? Benim balam. Ay senin balan. Hoş olduk. Attı kim attı? Attı evet. Kim attı? Adam. Yok. Hadi lan. Nataruslar polislerle. Doğusu. İnsan bile. Boş sen o zehir geçme kelimesi mi? O biz sana akça veriyoruz söz vermedik. Otur ver gel. Size. İnsan bilesin Sen canele maktan atma ele o. Koçkorluklar mıhtı de. Koya bula doşalı. Otur. Albaysın mı? Bir şey. Ben bakıl bolup düşündüm. Barğandan ki bir türlü yemeğim olasın. Burga salgılarımızı. Tamaşalar koyun ben. Burga çıkarılır gene. Tamaşalar koyun ben. Tamaşalar koyun ben. Tamaşalar koyun. Albaysın mı? Tamaşalar koyun. Ha! Albaysın. Erkeklerin dünyası, bu dünya bizdeki. Erkeklerin dünyası, erkeklerin dünyası, erkeklerin dünyası, erkeklerin dünyası. Erkeklerin dünyası. Eyvah vay. Erkeklerin başkadan ılgan Orudu jürek ok bolup degen Gözünden senin canında büyügön Kança can